Nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile. Bafowethu, inkulu indaba ke isukile ke laphana ke eyomcimbi omkhulu ke laphana ohamba ne-competition phakathi, i-Mother of All Maskandi Festival. Lo mcimbi ke lona ke ukhiphe umncintiswano ke wekhwantamu ke laphana wengane zakwethu. Base bevulela i-SMS line ke laphana, nanoma ngabe yiliphi ici ungakwazi ukulifaka ke laphana ulivotele nanoma ngabe kangaki ke laphana ukuze ke lihlabane ke ngale khwantamu ke laphana wengane zakho. Kuvela ukuthi ke amaciko ke laphana ke afana nokhuzani ke nomthandeni ke awezi ukuvotela ke kuleya festival laphana wengane zakho, kodwa ke azoqashwa nje ukuthi afike azoperforma nje emcimbini ke laphana wengane zakho. Okubuhlungu ke laphana ke abalandeli ey'nkundleni zokuxhumana babonakala ke sebavota ke sekubhalwe khuzani gcokama elisha, okuyinto ke lana bathe kufana nokuthi bayadlala kuma ukuthi bavotela bona. Mina ngiyafisa ke ukuzwa ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ugcine subscribe, ugcine nebhell ukuze uzohlezi uthola njalo ama-notification masiphosta ividiyo entsha. Siyi-channel, siyabonga.